Say
Every praise is to our God.
Testing 1, 2. Yeah, amele ave so tolong apati le tua. Praise the Lord. Manaya pe atatu tu la imai. Alela ta le pese. Ya ona tu leo lo no foa. Ya aero fata lo fa ise au. Ya ole vo tatu o mai tatu maftanga mafuta le nefia. Ya ona ya le fata lo fa idisi va enga o le si ekalesia. Ele masanina e fata lo fa ya sa. Ya le ta mai oli ye li ya ai tu lo no foa na ya le te fata lo fa se stangata. Oli ke aliri, oli amaliri. E fama o ingona lo fatsuro wasisi. Oli ke aliri, oli amaliri. E fama o ingona lo fatsuro wasisi. Papale na ole mama. Manurewa oe Bahia, naile malosi male Papakura oe Come on, go say hi to somebody. Halleluiah, lo fa te sia ao. Naile malosi male Papakura oe Oli te aliki. Oli amaliri. E fama oli ona lo fatsuro wasilisili. Oli te aliki. Oli amaliri. E fama oli ona lo fatsuro wasilisili. Va apalena ole mamanu male Manurewa oe Bahia. Naile malosi male Papakura oe sama. Va apalena ole mamanu male Manurewa oe Bahia. Naile malosi male Papakura oe sama. Amele sau tolong apati le tua. Ya le ina no foa ia. Ava no lo mai. Ya no le dato space. Ya le ava no foa ia me la titi mai tato. Tu mai. Pa tu mai no foa. Me se afa fe au moto ina. Le ava no foa le lu manei. Do te alala ai. Tu mai me ia to sunga fe au ma. To ina. O lo ava no foa lu manei to te alala ai. Le tua maftanga nei ele nganga pa ia le tua nau alo ta loto ia nau ia itangata, because I tell you o te le longa pe ia se me mafai se tangata pe ale ai le nganga le tua te le lo foi pe ia se me mafai se kale sia pe ale ai le nganga o le atua. Fo ile nau ai ai fa tau nuu le maftanga le nei ale tato sone. Ena ia fa malama pe tangata. O lau te talo fo ile atua ia. Au one i o esele worship center. Mai le mea na fa atia ia Viliamu. Lona nau lona loto i le anganga pa ia o le atua. Before leo te whea tia o le fia fili nei. This is not just another meeting. This is special. Because God is going to do something that you have not experienced before. Ele o tangata le whaila unga. Ele o se silava. Ai ona o le nganga o le atua.
Ai fa nga fo I fa fonga tol tala tu spe mai fa nga le tua me vai e fa mai nai me malolos fa nga le tua tanga te fa tau va fa pe na na fa ali ai lo na mana fa mai paulo ma to tele yo mai ma di ma to poto le tangata e la unga ana ma to wo mai ma le mana o le nganga pa io le tua Mele le fia fine ya nau lo loto I le nganga o le atua pe paulua le pese pe le fai la unga ai nau lo loto I le nganga o le atua fai le atua le me te le iva ai mo ia mele le tato maftanga si io lima le atua le fia fine If you come tonight expecting God to move, He will move. If you give Him the permission to do what He wants to do in your life, He will do it. Because He is such a gentle, almighty God. He does not force anybody. He will only do according to what you allow Him to do. Oi foi lá le tangata fia inu. Fia inu le fia fili nei. Fa inu oi le nganga pa I le atu. Olo iai oi le me nei. He's right here with us. Yesu ena oi lo matou fa mo. Si le o lima ile tua le fia fine. Mai tau tino ile tua. Yesu oe. Na oe lo mato fa moe. E ai se me ma fai se tamata. Si ai o lima ile tua. Come on, church. Lift up your hands to the Lord tonight. And declare that only Him is our hope. Na oilo mato fa moe. Wana oilo mato fa moe. Wana oilo mato fa moe. Come, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We need you tonight. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Afio mai, afio mai. Yesu ina afio mai. Yes, Lord. Mato now ya te oi na fia fili nei. Yesu ena oilo mato fa moe. Yesu ena oilo mato fa moe. E fa ola olela no lagine. Ia bule pe ama se ia so atunu. Afio mai e pule ai.
tua le afi. Come on, church. Alanga o fa fe lo ai. Le tua tama, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Mato fa fe lo ai alo ia la wa fio. Ile ne ia fiafi. Mato tali tono lo ia fio le me nei. The Holy Spirit, we invite you. Come and take your rightful place. We invite you, dear Holy Spirit. Take over this service. We give you permission to do whatever you want to do tonight. We give you permission, dear Holy Spirit. Take over this service. Do what you want to do. We surrender to you, dear Holy Spirit. We surrender our minds, our soul, our bodies to you. We surrender our whole being to you, dear Holy Spirit. Come and take over. Take over, Lord. In the name of Jesus. Fire lo finangalo. Ola wupu, ope senga, ole tapoinga, ole viinga. Pule ae anganga pa ia. Fire le mete finangalo ai. Au tapuai la ufanau. Ya te oe le via fine nei. Yesu we na oe le bato fango e moe. Yesu we na oe, olo mato fango e moe. E faola olela, lola gine. Ia pule pe ama, se yo so atunu. Bakhetai lo fata simile ne yafiafi. If I saw loto long for now, it's a boy ya to yate oi. Male loto mama. We thank you for your presence. We thank you for your anointing. We thank you, Holy Spirit. Sauni lo bakhetai ne yafiafi. To watu lo loto. Think about His love. Think about His goodness. Yes, Lord. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about
Yes, Lord. Father God, we stand before you this evening to give you thanksgiving, Lord. We thank you for your love. We thank you for your mercy, Father. We thank you for the blood of your Son, Jesus Christ. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for your word, Lord. Your word is a light that shines through the darkest path that we walk upon this earth. We thank you, Lord, for your salvation. We thank you, Lord, that we know there is a life after death, and that is through your Son, Jesus Christ. We thank you, Father, that we have gathered here tonight for our Holy Ghost conference to worship you, to praise you. We thank you, Father, for everybody that's here tonight. We thank you, Lord, for our pastors and their wives. We thank you, Father. How can I forget His mercy? How can I forget His love? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Great is the measure of my Father's love. Right now, you're going to praise His holy name. The way you move, the way you dance, give it to Him tonight. Praise His holy name. Somebody saw. I wish somebody saw a catch a fire, catch a fire, catch a fire. I wish somebody saw a catch a fire, burning with the Holy Ghost. Somebody saw. I wish somebody saw a catch a fire, catch a fire, catch a fire. I wish somebody saw a catch a fire, burning with the Holy Ghost. Somebody saw. I wish somebody saw a catch a fire, catch a fire, catch a fire. I wish somebody saw a catch a fire, burning with the Holy Ghost. Burning. Burning. Yes, it is. Burning with the Holy Let the Ghost. Holy Spirit Burning. is in this place. Burning with the Holy Ghost. Burning. 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 Burning with the Holy Ghost. Burning. 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 Burning with the Holy Ghost. In the rock I will hide. In the shadows I will abide. When the storms of life are raging over me, in the rock I will hide. Hide me under the blood, Lord, hide me under the blood. Oh, hide me under the blood. Oh, hide me under the blood. Hide me under the blood. Oh, hide me under the blood. And I shall be satisfied. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Holy Ghost of fire. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ole mambo imeyapi na tefama los now. Fama los now. Fama los now. Ole mambo imeyapi na tefama los now. Yesu na tefama los now. Ole mambo
Lord has done for me. Look what the Lord has done for me. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord has given me. I'm gonna run, 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 run all day, all day. I'm gonna run, 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 run all day, all day. I'm gonna run, 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 run all day, all day. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord has given me. I'm gonna clap, 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 clap all day, all day. I'm gonna clap, 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 clap all day, all day. I'm gonna clap, 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 clap all day, all day. Church, praise Him. Run with the Holy Ghost. I'm gonna run, run with fire. I'm gonna run, run with fire that's burning in me. With fire that's burning in me. With fire that's burning in me. Praise the Lord. Praise God in the sanctuary. Praise Him for His mighty act. Praise Him for His mighty power. Church, acknowledge His goodness, His mercy, and His love for us. Praise You, O Lord. We praise Your holy name. This place of worship.
magnify you, Father. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. We worship your holy name. We worship you, Father. You are worthy, Father. You are worthy, Lord. We worship you. You are Lord our God. You are the beginning and you are the end, Father. We bow before you to worship your holy name. We worship you, Lord. We worship you, Father. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Father God, Blessed be your holy name. we magnify you, Lord.
in truth and in spirit. And watua o inu molo watu. Again, worship Him. Worship Him. Fantasio wao. Fale o tele lau pati e tau alunga I lau tapua inga lau atu. Tu fantasio wao. Fale o tele fai unga tau alunga ina lau tapua inga lau atua. Ele lava mato upulo mato atua. Ele tai lava o mato mafau faunga. E fa vasenga I masula ina I. Le sili ese ma le matautia o le paia o le mawalunga o le mamalu sili ese oe le atua mai le vavau e oi le whaavavau le atua e le aise amatanga e le aise ngataanga ai o le atua e amata mai ai me uma amata mai ai le ola amata mai ai le manuia amata mai ai le file mu e to e taualunga ai me uma Mato te matua I whape atu le awhiawhi le nei. Ale oe le viinga e ta tau malo swafa. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga sā. O le ua sili ese I mea umalava. O le ua manuia ai tangata uma. O le ua manuia ai le lalo la viuma. O le ua whaola I nai o mato wanganga. O le ua lawe I nai mato uma le angasala. O le ua fua I mai le wha moe. E le mawhai e le oti o nei e toi awe seina. O le ua wha manuia ina I o mātou tangata. A mata nei ai o I le whamavau. La ei oi le viinga. Pale oi le viinga. A fia oi le viinga. I le suafo Yesu. Toi whale o tele lau pati. Toi whale o tele lau pati. Halleluiah. Halleluiah. Tu lai me le lunga. Halleluiah. Party bear. Come on, church. Party bear.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Come on, just lift up your voice. Praise Him. Hallelujah. Party bail over to us. He is our God. He is our Creator. He is our King. He is our Lord. He is our Daddy. He is our Father. Koromasate de Monshanaya. Imurosoro Made. Patipea ilowatua. Imoroso Kurumatane. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah El Shaddai. You are Jehovah Adonai. You are Jehovah Yahweh. You are Jehovah Tikanu. You are Jehovah Shabbat. You are Jehovah Shalom. Karamasi Karamone. Imabrasate de Monosade. Inaramo Kurumasate. Woo! Woo! Praise Him! Come on, church, lift up your voice. Praise your God! Iramorasorana. Imorosokoromande. Hamono oranasai. Woo! Ramose Karamosateya. Woo! Mexica Mexica Kirimondoro Mahaile. You are Jehoshua. Joshua Joshua. Saramo Corona. Saramo dois. Saramo Ronane. Imaroso Kuruma Aitenema. Imabrasate. Nemu Kuruma. Inemu Kuruma. Inemu Kuruma te. Ikarabasti. Namosa. 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 La ei oe. Ile mamalu malevina ya fatale. Hallelujah.
sa patevi ai lo watua. Pati ato ao ya taia. I oe le tua. Oe le tua mamalu. E au tupulanga lau pule. E le ai ama se tasi e pule ngā whatasi ma oe. Ua na o oe lava. E peo na mawalunga o le langi na ilo le lalo langi. O le vava mao se sa e ma se sifo. E whapenao na mawalunga. Ma loloto, ma lautele o ala ma manatu o lau a fio. Na ilo manatu ma ala o le tangata ola. Oi e na ia whaia le langi e le oe. O le atua na te whaia pe au o le sami mo no fofa tawa le vale e whiawhi o ai ai. O le atua na te whaia le matangi mo na apa au. E whelele le ai ai tulu inga o le lalolangi. E te fuatia le sami lo loto i na walofi lima. E te fuatia maua ito maua te tale. I ne pua whatau tau. E loa i lo sini sini ase. E loa i lo matatia. E whaina langi maua whioanga. E whaina lalolangi nei ma mea tua i o wao. E loa i e tangata. O oe o le tupu sini sini ase. Mātou te ifo i a te oe. E whamanuina lo sua whapaia. Oe o le tua paia. Tu maulo vi inga. Tu maule mamalu malo siri ese. Nei se ia o oa i le whaovau. Pa oe o le tua. E te tau ona mātu whane nei. Ave leo sa pate via i le tua. Tatu o lala mai. Ta pena lo loto e te whaitau langa i lo watua i le fia file nei. Tu si lea le profeta o malaki i lo mta upoe. Tolu alo no whai upo e sifuru i aila se vaenga lai titi. O le whai upo le nā. Mana tua o sifuru wa i ele e whai ai se filifilinga le tangata. A le vaenga e pito i lalo le whai upule nā se fulu whamalitala le atua ma ia e tofo ma ia i a te hawina. E le whatanga ina e le atua na e tofo ia i so se mea. Ai paua leo le vaenga o lau soifua au na i le atua. E mawhai ona e tofo ina i lau atua. O lau fuai. Mai lo tala le atua pe au te le te tala ina ai pupuni o le langi. Ai sa saatu. Manuia se ia silisili o na tele. Mai tala Iakopo i lo mta au pumomua fa ipa suma le fitu. O mele lei uma. E foa ina mai. Ma me ato tona lelei. E foa i mai e lo tama o lo o fio i le melilo. O i o le tama o le manu malama. Fa pefeo no fa maonia. Le mon mau o le apostolo. Na o ai le soifua o lo na alo e pele ia te. Na ia fua i mai. Malitala Jesus a ia il tangata whatau penina. Na alu o whatau umana penina aisa. Sa iai le penina na manao iai lo noloto. Na saule malitau o lana o na penina umai sa ia te ia. Whatau mai iai le penina sa manao iai. Oil whatau penina lo watua. Ta oila na penina sa pele ia te ia. Sa ia te ia o Yesu. Ta oile penina na manao i ailo na loto o oe. Wow. Na sa sama ia ile soifua o Yesu. Whaolai nai oe mau. Nila fiafia. Awhai wa i loa e mai ele atua mele lei. Ele mai ele atua se toi mea a te oe. E mai ele atua mea ato toa ona le lei. Mo oe. Ai fia whai manuia. Tango e tofu lo watua i le fiafile nei.
Na suato na wauna. Awina mai lau fua ile ne fiafi. E me tele tula ia ne ai mai siva mai pese la ta me lau. Celebrate, this is the day. Come with a heart full of praise as we lift him up and bow down before him. Revival, come to this island. Sing Jesus, Jesus, sing lift him higher. Revival, revival, come to this island. Come on and celebrate, this is the day. Come with a heart full of praise as we lift him up and bow down before him. Revival, come to this island. Jesus, 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 sing lift him higher. Revival, 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 come to this island. Lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your voice, I wanna dance. Revival, come to this island. Jesus, 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 sing lift him higher. Sing lift him higher. Sing lift him higher. Ave so pati di ai tua. Si mai lo au tau tau no mane. Mau si tia lau whanau au nei lumo lau fio. Le fua I wata pena e lau whanau le nei a fiafi mai le malie a toa mātou loto. Mātou whainatu a wāle whatino ino lau ngā ruenga. Whapa ia mai e whamanuia le tua. Whamanuia I lau whanau e tusa ma le fua I wa whaia le nei a fiafi. Ono Yesu o wala au maole antuai. Amen. Amen. Tātou lalo. Come to this island. Avele so tau na pati le tua lefu. Ela tato wo oile bainga ta wo le folofula ino le upo le tua. Amen. You're ready to receive the word of God tonight. Amen. Ya fata lo fa le neighbor man fa ye neighbor. Time to receive the word of God. But my tala tu spaya wa fanolo nu ona ile ai se poto. Fanolo nu ona wale ai se mala malama. Al fai unga le mata upuna Josefa. Pa mai au ila tu o te ile poto. E te ele atua ia te oe malau whanau. Me la le taua I te le upo le atua ia o I tātou. Le fiafine nei. Yeah. Receive from the Lord. Amen. Saune le sunga ia amosa e au maia le fe au mo tātou le fiafine nei. Ya ele o tangata o le atua. Fetalai mo tātou le fiafine nei.
If you come with an expectant heart, you will receive. And as I said, God will use anybody. If God used a donkey to speak a message to somebody who was so disobedient, He will use any of us. And say, Lord, I'm ready to receive. Sauni lana au ona. Mole mai le fia au mo tātou le fia fina. Si le uli mai le atua. Father, we submit this time to you. We ask you for your mighty anointing upon your servant as he comes to bring your word tonight. Lord, I pray, Father, that you will use him as your mouthpiece for your people tonight. Speak, Lord, I pray in the name of Jesus. Hallelujah, Father, hallelujah. E whālongolongo I ātua. Awhio mai e te whetalai. Tā ofi se mea e mai le mawhau le tangata. Tā ofi foi le tino ma le si o manga le whaalawe lave. Tau lava o e te whetalai. Sei e whaamanuia I a te imato. Holy Spirit, this is your night. Holy Spirit, this is your moment. Come and take over. Speak to our hearts in your own mighty way. In the name of Jesus. Amen. Give God a hand. Have a party over to her. Hallelujah. Ah, yeah, lala mai lalo. Vi ele tua. Favela ya tu le. Nei fiafi pa ia tato maftanga. Fale lima. Sfo I kalesia o woma paanga o tatu ainga foi tap po mai ma fatasi me matato fa felo ia tu sofa Isu. Welcome to the Word of God, and the Holy Spirit is in the house. The Holy Spirit is with you. The Holy Spirit is ready to dish out His word. Who is excited to hear the Word of God? Pai mai le ulutala lea la u Tosani mai ele ngang pa ia tatou le fiafile nei. Who is the Holy Spirit? O ai le nganga pa ia.
E ui lava o le fōlinga o le ulutala o e masani ai. Ma o masani ai. Ai manei a lo nau le fiafile nei e fetalaitu sa o ale ngapa i e lo lotu. Amene. Fa amala malama sa o a oile tua avatu le tua ia te oise fe au fou. Pa i fa pitoa le ngapa i o le tua mo o i le pole nei ua lava fo ia. I tua i ngā pa i ese ma ni fa manu yanga o tua rai. I le matau pu lava nei. O le fiafile nei. Get ready to be blessed. Amene. E lua manatu o le launga umalo. Pele tata o tawhana le lua manatu. Manatu mamua. O lea. The Holy Spirit is God. O lea nganga pa ia o ia o lea tua. I le tu e tau whamatala ina na mea. Amen. Wa tatou malama uma o ia o lea tua. O ia o le persona lona tolu o le tolu tasi pa ia. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Whaingo whia lan malam lama poin mua. But tato vai le tus pa ia. Matthew 3:16 to 17 reveals all three at once. O le mātai o e tolu fa pesfulono e sfulmar fitu sa whaatino ai e Ioane le papatisoina o Iesu i le vai i Oritana. Ina wa umala o na papatisoina e Oritana ia o e Ioane ia Iesu. Lalmena tupu. Whamaina a fio ifo le nganga i pe o se lupe. A fio ifo fea fio ai lungo o Iesu. O le i le vai Iesu ai whaalogoina lo le leo. O le leo le tua mai le langi whai mai a, o lo uatali i pele le nā. O te alofa i a te ia. Se tasi o vaenga pito e sili na manino ma mautino e tono tuspa ia, o tato whaalongo ma tato wa ai o mai whaatasi lea, le persona le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngangapa ia, i le teimi e tasi. E tau mai fo i le tau a tele o le papatiso ino Iesu. Amen. Moli mau mai ai le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngapa ia, e le whaitawina tusia o tato masani ai. O le mātei o lus fulvalu e sulu iwa. Tatou maua i foi ua toi whape nao na ta ua Iesu le to tolu rea. Whai mai a Iesu le Great Commission. O whainu malawa maso. Papatiso atu ia te ila tau i le suafa le tamā, ma le alo, ma le ngangapa ia. Awesau pati e via le tua. E le tu e tau o tele e tātou le loloto le teimini taua e whamanino ma whamautino e la matanga. O le ngangapa ia, o le tua. Ai, tal tonu i whamai, amene. E le leile tua. Taimi umalawa. O le tusi o ngā luenga lona mata upu e lima. A le whai upu e tolu, ma le whai upu e wha. Na le wha siu win, na le whai tolu le la whai tau mai. Le la whai tau no wha Britania tua. Ai whai tau mai wha Samoa le, whai unga le, whai upo e tolu. Ma le whai upo e wha. Whai upo e tolu le wha tiu si unga le wha Britania. So the last part of verse 3 of Acts chapter 5 reads like this. Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you lie to the Holy Spirit? Whaafonga wha Samoa. Ua whai atu pete. Ni ai. Ea le mea u whaatumo i e sātani lau loto e te pepelo ai le ngangapa ia. Mai e tu wai mo oe nisi mea o le tau o le whanua. A o tu mau e le whaatauina, e le o lau lava ea. Ua uma whai o na whaatauina, e le i lau pule ea. Se a le mea ua tu wai le nei mea i lau loto, o e le pepelo i tangata, a o le atua. O le whai unga muli la na, o le fia tau amai whaatasi ma le whai unga mua, na uma na whai atu le atua o ia Peteru, ia Anania. Anania, o le ale mea o whaatumu i sa tani lau loto ina ia e pepelo ai i lea nganga pa ia. Ai sau le whaasiu si unga le whaupu e wha. Anania, e leo le tangata ua e pepelo i ai, a ua e pepelo i le atua. Ua confirma tilia i ea, o le nganga pa ia, o le atua. Ai mana ia kako whamangingo ke isi i. Na whape i o na pepelo Anania i le nganga pa ia. Na pepelo i le tangata. Na pepelo i le au na le atua.
Talosia foi la te lala mai le fiafi le nei. Ma e whaafonga mai. E te malama. A e pepelo i le au nā le atua. Ua e pepelo i le anganga pa ia. Ua e pepelo foi i le atua. A whaila o i lea. Vi i le atua le wai sau. Amene. Vi i le atua wai whaafonga mai foi. O e lai whaalongolongo mai lungo pe ngata whailangi e te fia tele e olengia. Ma pelongia au nā le atua. E te fia tele e olengia ma pelongia lo tai. Le toe ina nae o wasia ina lau ministry. Le tai o le ministry le tia kono malia wa le alaku fai wa mamai ka maiki. A la esi la sila mai le atua e lo loto ma oe e ese le mea lai e te mana o e te alu e fai. A lewa e pepelo e tau inita mai ti talo fai. O la esi la sila le atua na i le nganga pa ia te oe. A wa e pakanga ngai pepelo matanga ilu mo le atua. O le po a matale nei o le fellowship o le konge fere nisi le nganga pa ia. Ma nei al tatu o mai a matai me momua. Tatu loa o le nganga pa ia ele o se tamai titi. Ele o le nganga pa ia ele o se ea. Ele o le nganga pa ia ele o se electrical pulse. O le nganga pa ia o le tua. He deserves the right, the honor and the privilege of who he is. And the respect and why mo mia ka ko le ava malimi ngau le nganga pa ia. I kai miu ma asia le anga o ia o le atua. Ave sau pati le atua. Ele le atua. Te miu malava. Fesili tangata na utafa o e mamlama le nganga pa ia. Koe whai ai, o ai le nganga pa ia. O ia o le atua. Koe whai ai, e le o se tamai titi le nganga pa ia. O e loa lale mea lewa musu atu le nganga pa ia te o te mine o e whalongo mai. O le kele o keimi e sero le mafau fau e le nganga pa ia. He is God. He is God. Ai ka ko whalongolongo isi me era ka ko i oka so matanga ma so matanga. Kele o keimi ka ko ke whaale avai le nganga pa ia. Whai pupula ia ka ko mea. Ka ko pepelo le mafau. Ka ko sisio. E ui lo mai le whaiwhi au. Le lo to ina. Le lo tai lo ministry. Ai lai ai ngā le nganga pa ia. Le ngā ke sila fia. O le polling ei. O le po mua. Ka ko conference o le Holy Spirit. Ma kwai mo mia lau salamo. Whakalofa kakau. Ka whawai mo mia lau salamo i le polling ei. Whai awane e le alu lumo. Wala au ki salamo i le polling ei. Lo pepelo maku. Lo pepelo ma kila i luma le nganga pa ia male nganga pa ia ele leile tua taimi umalava fai tangata o tafavi ele tua mo fa tasta ua because the Holy Spirit is God. He is omniscient. Ona la o le nganga pa ia o i o le tua na te silafia mea malava. Amen. Whafonga fo i salamo se lauto luiva fo e fitu sfulu. O te anu e ai fea ai loa nganga. O te sola i fea ai o luma. A whai o te anu wa ele langi o iai lava oe. A whai o te fola so moenga se oli whaauta o iai lava oe. A whai e whai mo au apa au o le tae ao. Ma o nofol tolu ingo le sami. E tai mai a te au i lea lava mea e loa au. E ta ofi mai fo i a te au. Loa au taungatau. Psalm 139 verses 7 to 10 declares that no one can run away from the presence of the Holy Spirit. If you may ever decide to run away from God and go to the farthest end of the world, the psalmist says, behold, your spirit is there. If I take wings to myself and fly as far away, further above, up there, your spirit is there. Even if I go down to hell, your spirit is there. So my friends, we can never hide from the Holy Spirit. He is omniscient. He knows your every thought. He can see through your mind. He can see through your hearts. He can see past your words. Awa tele te mi tato tira lafi tato upu matala.
I like you kilo sa ole nganga pa ia fa mai nganga pa ia. Eu foi lá ele fai awe eu ia kia. E ma fai ngau tau luma eu pe pelo aku. Ai fai mai nganga pa ia so ia. Pe pelo nga mea. Fai kakau ka fanga mea mo ia ka ka fai ile nganga pa ia. O lau Cristiano la ka nga la ko fai nga mea mo ia me sa ole ko inga ka ngi me ko pesto. Amen. Fai kakau ka fai ke ka polo. Ele yo sili falanga ko anga la ka polo e au le fai pesto lungo skoal malai. God is good all the time. Because the Holy Spirit is God. He is omnipresent. Sorry, or omnipresent. Omnipresent means the Holy Spirit is everywhere at the same time. That's the first scripture. E ia le ngaka pa ia le tuai mea malava. Pe ke alu sa pe la mosa. Sa si fo tonga fo matu fe be konga. O la lo, au fe maku o lunga au sa pati vi ele li. E ia le nganga le tuai na. O me lo lua le ngo se ko ka o omniscient sila fia le tua me uma. 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 11. Awa whaalia mai a mea le tua ia te mātou e lo nā nganga. Awa susu e ifo le nganga I mea uma e o lava le winga lo loto le tua. Po ai fo se tasi wai lo le wingo se tangata. Ai vanga na lava le nganga o le tangata o le tutonu ia te ia. E whapea foi o na le iloe se tasi mea le tua. Ua na o le nganga o le tua. E o oa I mea lilo whafonga mai. E o oa I mea lilo le tua lava ia. E o I le sila fia o le nganga pa ia. Afisau pati e vi le tua. O au me lilo ma au me lilo e makwa I le lilo a. Le ilo fope ke ngofo mai ngai fai ko penge yang yang me lilo e sa wai. Nga la fa ngai kwai nga me lilo ngo fai yang le la uli. Amen. Ai fa fa kai lo e sa. Sila fia le le nga pa ia me se nga sa fai. Sa le sa la mo le polling. God is good all the time because God, the Holy Spirit is God. He is also omnipotent. E makua I mawhaia I lea tua me uma. E mawhaia fo I lai lea nganga pa ia me uma. Ma nei la le vaenga lea. E ke sau fo I. Nganga e pesea I tūlanga I e mawhaia lea tua me uma. Aolo loko I kele karikongu. Wai loe tatou mawhau, wai loe tatou manatu. Ai le karikongu le loko. E theoretical ngā mea. E ke lo I ngā kakwhasolo I si vaenga ia. Wa kiringa kaunga I salamo. A fai e se taimi na whapea nei se tangata. Ai mai se lau Cristiano. E sau e lea tua e a maini tupe. E fai e nei mea. Whaafonga mai e ke fai alo se kala. A fai se kala whapenga. Ia e salamo nge ia mai sau luponge ki salamo I lumo le tua I lea ngaka pa ia. Ai se ua e pi lito linga lea ngaka pa ia. Ua kako whaalai ki inga lea ngaka pa ia. Ai whaalonga fo I. O ia o le tua na te mawhaia mea malava. O le ala se mea ke le piko sin ke le whainga kanga whai e makua I isia le ngāpa ia. O le fwoi singa mea ua lai ki mangingi ia e makua I whainga kanga e vai ai e makua I simpo ai le ngāpa ia. E ta sipe, fita o te ati oi, e ta sipe ale mea le mawhaina whai le ngāpa ia. O le a, o le filifilinga lo loto. O le filifilinga sa o loto. O le afo I le tele o sosia ma ta mau ainga o sa auni le nganga pa I e fola ma lau atu mo I pol nei. A e le mana o ai. E le man whai na atu le nganga pa I a fosi oi. E a mana I e le nganga pa I e lau ai a te tau. A e mana o alai wha o ngā lau ai a te tau e pule a I a oi lo loto. Le laka kua li si vanga le ngai lola I e lea. I le haima se mea le nganga pa I e whai ai ai. A whai lai sa uni me le nganga pa I e whamanuia tangata mai whalongo manau mai mamatala whai toa matau whituli mai. I le ia te ia. E o makakanga whamaungianga. A o oe te whapea ne e li ma whai e le nganga pa I e ngai mea. E ke alufua le sau mea. Amen. Matahala mai la I e pol nei. O le whikua a maka ingai kako mea. Ai a maka le nganga pa I e me tutua. Au sa pati e vi ele li. E le o le tangata a o le tua o le nganga pa ia. E le li. Te mi malava. Koe tasi tatu me ese. Because the Holy Spirit is God. He is eternal.
Peia ngo le ai o se amatanga o le atua, le ai so nai unga, le ai se amatanga o Yesu, le ai so nai unga, e le ai foi se amatanga o le nganga paia, e le ai foi so nai unga e wha avavau lava oia. The Holy Spirit is eternal. Hebrews 9 verse 14, whafonga. E pereiva whapasumar wha. E le siri e ona whama ina o tau loto, kua te ifua i ngaruenga e oti ai, i le toto ke riso. O le na watu e ia i le nganga e whawau, e whai mataulanga e le pōna i le atua. Ina ia o tau au auna i le atua soifua. O le na watu o ia e le nganga e whawau. Oina ia watua oina watu e le nganga e whawau. Oina nganga whawau, o le nganga paia. Oia na au maia Yesu Keriso e whatinoina ma whataunuina nei whamomoe. Na whapewheo na au maia e le nganga paia Yesu whafonga. Sauwai ma le omnipotence o le tua. Au nofo sten titi o Maria. Te ia le tu mai o le angel. Amu ia oe. Tumu o le kalusia ia pe o whapunga ngā lisi vai ngā. Amu ia oe. Tama fine uma. Amu ia oe. Te mai tai whamanu ia ina. Ke i Maria pe oinge. Ai umai whai mai le angelu. O le a tō oe. Whanau mai ia te oe le tamatane. E te whaingoa ia te ia o Yesu. Wai, ke ia te skinge. Whai mai ke ia a Maria. Wai, whakalila ia. E whawhewhea na tupule nā mea. Ma te le ima moe ma se tane. Kala whamangingo whawhaingo whie. Amene. Whai mai ia, le winga ngā o ke le ilo se kange. Ma ke le ima moe ma se kange. E whawhewhea la o ngā kupule nā mea. Whalongo. Whai mai le angelu. Awa ke popole. E a fio ifo le nganga pa ia i o lunga. Wha malu ifo i o lunga. O le mafua angana e leina tau tama o le atali i o le tua. Are you here? E ui le whaingata o na whaavasenga e Maria i lona mawhau. Ai whai mai Maria ia. Ia whaia ia te au o peo ni whina ngalo ai le tua. E, kalo si e whape ngā whairo loko le fia feeling ei. Totally impossible. O le teine muli. O le tau pou. Ai whai mai le nganga pa ia. La lingol kala le o ianga momoli mai le nganga pa ia. O le nganga pa ia nga sau tuu Yesu i te tonu le manawa o Maria. E le itu ua ia o se tangata matua. E le itu ua ia o se pepe. Na tuu ia o se tamai seed lava. Hello. E koe e mua ia maka mai e te tonu le manawa o Maria o na whaatupu le pepe. Se ia o ina ready e whanau mai. Ai le ia se tane. E whafonga mai lanu ka ukia o le fofongi o le kua. O le nganga pa ia. O ia na tuuina Yesu. O ka se Yesu e le ofi le langi Yesu. Ka ukia ka ngoa o le nganga pa ia ma kuai. Ai ko Yesu ko. O na whanau mai lewa liu tino tangata. Taua mata ilon taua o le alo le tua. Sau pati e vi ele li. O te whai atu fo le atu o le pole ni ai whalongo mai fo i. E maka ukia me whai e le nganga pa ia ia oe. Ai, whawhikai wai sau. There is so much potential in all of yous. Kala mua whasamoa ke mingi. All of you. All of us. A mga olo koele le yuku il es. Ai, le sao ngā tens whapikangi. Amen. O ka se potential le ai melenga ka pa ia oi o ka se maka ukia le sa fa mai o ka ngi miracles maka ukia le mo o mia le fa fana na mai ai fa fetai wa sa e a maka lo so ki fa longo so pa te vi le ele le tua te mi molava ya ta wo lunga vai ngana if the Holy Spirit is God. Are we therefore giving the Holy Spirit due honor and respect? A whaila o le nganga pa ia o le atua. O kongu lama sa o le attitude o ngai whaile nganga pa ia. Kongu lama sa o la wāmio o winga ma le awala ngai ke treaty nai le nganga pa ia.
o le tu sili o na whaano noai. O le toa tele o tangata. Pei fōlinga mai o la tau le boss o le nganga paia. Toa tele o Kirsiano, fōlinga o la tau le pule o le nganga paia. Ai o le nganga paia o la lato au auna. Salamo. Salamo. Salamo pe a whapeo e nei whaia. Toa tele o tātou, o tātou whaia fo mele o tātou lea, o le matai. Au le nganga pa ia whaiau whiau. Halo. Salamo neia. Salamo neia pa whapeo lau attitude le nā. Ta whao le vai asu. Nganga ilo inga o ele o kofi mai se meo sau nginga. Ke iau kopelo. Oi le nganga pa i whamole mole a fio mai. Oi whamole mole. Nganga o le ngabea. Koi ki hai foi. O le ngabea pe o le mawhau pe se fasifai. Se ki hai pe se fasifai. Ele koe kea foi ai. Whakua e longa whakua koe wala aua e ke sau e ke whaia whamagunga whakua e whamole mole nganga paia. Nganga maa, ki ai foi. O kasa ko a kele o kou Salamo ngā mea ngipo. Awha pate vi le li e sao a. God is good. All the time. Whafonga mai. Ka hua i ngai mei e kau kili osi e. La sau ne wawaile matai o sfurulua pe tolu tasi tolulua. Jesus says that while all other sins and blasphemies can be forgiven, blasphemy or sinning against the Holy Spirit will never be forgiven. Are you listening? Are you listening? Whai mai Yesu, o isi anga sa la lava, ma le upuleanga po ai e whai ai, e whaamanga loina lava. Ai a upuleanga, pe anga sala le tangata i le nganga paia, whai mai Yesu e le whaamanga loina. Whakalo whalisilis, whai ai ea, pe wa maua e o e a. Alo, ele leile atua. Alu e whaitau le whale ono o taini. Halleluiah. Ole, Mateo las fululua tol tasis tolulua. The Pharisees claimed that Jesus had an unclean spirit. Meaning, they said, it's an evil spirit in Jesus that was casting out demons. Loto leanga lau Farisaio a o ngalua Yesu. Ilo na vai taimi mana tutuli esea anganga leanga mate moni mai tangata. Aino nofo tangata Farisaio fai mai. O le anganga leanga lai tutonu ia te ia. Leu sika iai ke mongi mo ese. Talo sia e ke whaalongolongo mai. Sa e whaisei ka lafa penga. Kalo fio hoi whaalongolongo mai. Oli si vaenga i masangi lako whaia kalanga. O tangata nai whai i mea naa. Nai o e whai me ngau kiliva, po a engo mea, kiliva whalawa. Whai mai o ke mongi ngai kukongu ia lako, ngai linga whai nga luenga ngā. Wha ai ta o Yesu le mena, o le a, o le le hapa i le nganga paia. Wha whewhenga le maa whau whai mai o le nganga paia le ke mongi. Halo, na wha whewhenga ta o e tangata ia le nganga paia o le te moni, o le loto le anga o tangata ia Yesu. Amen. O na whai mai e leo lato manatu, awa le whaalo longo i lata maloa, o la e ului tino ina o ia te moni. Ai whai mai Yesu, ka alo whai. Wa e tau maua lalo ina le nganga pa i o le tua. A e whai ale na, e li wha manga lo inga. O le tusi fo i o le luka, o le mareko e tolu whai po lusfulu ono, e tolu se fulu. In Mark 3, verses 28 to 30, we won't read it because of time. The teachers of the law, you can find it in verse 22, said that Jesus was possessed by Beelzebub, the prince of demons, who was the one driving the demons out when Jesus commanded them to leave. Ole mareko foi la e tolu lua valu tusfulu, tato te mau e foi. Wo mai foi la boli ia o tula fono. Ma fai mai. O lai to tonu ia Yesu le tupu o te moni. Ia po le pelegisi o ke mongi.
O le pelengise la ngā po le kupo o ke mongi o pele se pulo. O ia lana le tonu ia Yesu, le tutuli e se te moni pe atau talatu Yesu. Oka, o la tau foi na, vai ei, mai foi Yesu ina, e le wha mangalo inga foi la konga. Aisia, o lako lili ua le nganga pa ia e whai ma sakangi. Wa ave ia sakangi le credit. Ma na ia rea la tala Yesu na whai wha manino le vaenga na whamai a Yesu. E le ma whai e se tasi, a whai o sa tani o le tupu ma tai o te moni. E le ma whai e se tasi no latu wha penanta lepe le whale o sa tani. A lainga wha sakangi. Se iwa ngau e lako mombua ngongoa limo sakangi mo ngawai. Ngongoa whakasi mo le pou. Ngā kilo mai la ia lea. A e alu whai le kalepe o longa whale kukuri e sang ke mongi. O le mea sa o nganga whai e Yesu. Amene. Makua i ngongoa Yesu limo sakangi. Ngongoa Yesu vai sakangi. Kuonga maka e kilo mai. Amene. Ai se makua i kalepe o longa whale. O le maka ukia lea. A o le ale a wala la e kalepe ai. O le mana o le nganga pa ia. O le mana o le nganga pa ia. A le wongofo ave ia sakangi. A sa pati vi Yesu. Salamo, pe fa pe ki whalongolo mai oil ngā. Luka e lua fa pes fulu. Blasphemy against the Son can be forgiven. But anyone who blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. Vai o ia Yesu. Tangwa Yesu au mai le ata le whamanino mai mele le tatu whamalam la maina nei. E o ia Yesu, fa mai Yesu. Au to upu wale ia te ia. E mawhai ang whamangalo e. Ai upu wale loi le ngaka pa ia, sorry. There is no forgiveness whatsoever. Kau ngafi whamamlamanga i mea ge wai le ilopu leo. Le mela e tau wai e le anga sala e tau le anga sala le whamangalo ina. La le anga sala, whape whion tupu le mea. Olo unga lue atu le ngaka pa ia. A whaina e whaia tala ia. Na e whape na whaina e whaia te li saun whaolatanga. Whaafonga mai, o te whewhene te la, o le whamangalo ingo e. O ngai ngalu aku le nganga pa i o le kua i e salamo. E ke whaalongo lo i le nganga pa i o le kua le wherunga luenga iaki. Oi au, tautala atu pe launga atu leu po le tua, so se au auna le atua, pe te whaita wina le whionga pa i le tua, e whaalongo le nganga pa i o le kua le musu aku. E ke kalia loa. E whamao lalo lo i le nganga pa i e whamao isa o la ia. Kalia lo Yesu e mari whaola whakaele au lo koko o Yesu, whamangalo mai. Whamangalo lolo sala. Ai oti ala e ke whaauru maloa e te le talia ina. Amene. O lai te te ea, ia melana e tau o lea. E le whamangalo inga, ai kala i supu mai. E le whamangalo inga o i le ola ngei. E le whamangalo inga foi o i lisi ola le soai. Wai vailan kau kia. O lea se mea te loa i le la kau alunga i le vaenga lea. O lea se mea te pue mai i le nganga pa ia. There is something extra special about the Holy Spirit. That even Jesus says, you can blaspheme against me, Jesus, but you can never blaspheme against the Holy Spirit. There seems to be something super special. E whalinga mai e whapitoa lava, se relationship, a Yesu ke riso ma le ngapa ia. O le hata whalinga o le relationship, a le atua tama, ma le ngapa ia, le relate mai Yesu ia kako. E whaolinga mai, e makua i whaapele, pele a le atua le tama. Ma Yesu, o le atua le alo, i le atua le ngapa ia. Au nofo mo talo mo manatu le atua, po le ale mafuanga nei tulanga. O ke rei loa, ai pe o ngai mei e kau pei kau ngā e mai makau o mai, i lo loko le kau aku, ke loinga. E whaolinga mai, onga akakwa vai le whenga inga tuai. God the Father was taking the lead. And he was so aggressive. Amen. He showed up with his great might to do whatever he wanted to do. Whaaliali malonga pa ia malonga kaukia o le se ser kangaka umma. Se ser kaka umma. Se ser kaka umma. O le whenga whao fio mailonga alo o Yesu Keriso e o le atali sa ule nganga wha atali e whai wo. Amen. O le sa ue ka penga le whao le tanga mo ta ua. So relate le kari ia oi mau. Whangau le usikai ma ka whao wale ma ka ame o le anga. Ai mwha wo i le kari o le kua. A vea ma kari o le kua. A vea ma whawhingi o le kua. A mai e le ka walonga ainga. Amen. But Jesus was in the flesh.
And he was able to speak, talk, rebuked. Nga makoy rebuke kay Yesu tangata. Amen. Pero rebuke le pero fakong la. Ay ala nga pa iya. Wa fio la Yesu ilangi. Ay fola Yesu. Ale me nga fola mai le fenga kwai. Amen. E winga mai le nga pa iya. O lela wa fio mai le nga pa iya. Ya lu Yesu fa mai Yesu eta tau ona o walu. It is to your benefit that I go away. Because if I don't go away, the comforter will not be sent to you. Do you know the advantage? When Jesus was in the world, in the flesh, there was only one Jesus. In the physical. So we all had to go to one place to see Jesus and touch Jesus. That's the greatest disadvantage. But wisdom he has to go away and send the Holy Spirit. Winna mai la nga pa ia ese mama la nga pa ia male tuol toma. Ese mama la nga pa ia ma Yesu. Le nga linga facility se boli. Fa mai Yesu. Winga mai la nga pa ia. Ei lo la langi. Mai Yesu le ai. Dale me la ku lo ai fu ai lo sa idi ai. Kai pe fol me ofisile li seri. Yesu. Ai ko ku mai la ke fali le la langi. Mai Yesu le ai. O ke le fali la langi. Nga fili le tu mai la matanga e fali ai. U le ko ku ma pa wa. Si e maka kia mele ko le pe me ka. Amen. Kai pe ia langa le fali Yesu le la langi mo ko ku mai nga ka filia. Le nga pa ia foi la. E le so nga fali le la langi. Amen. Ai faali fa pitoa i o filifilia ma wo mai ia Yesu. O le fia fili nei. Fai e mana o me le nga pa ia. Ke le mo se me kasi le nga pa ia. Pe le karia Yesu e ve mo ri mo faula. Ai ole special. Ma le matau tia mo le fofongia ma le uniqueness le nga pa ia. Tato te loa dili pe tato sa vali lisi vai le la so. E le leile tua. Te mi mo lava. Ai tau filo loto e makaukia le relationship ma le vaai mawalunga le atua tama ma le vaai mawalunga a Yesu Keriso i le nganga paia. E ka kau fo langa e lala mai mawalunga lau sila i le nganga paia. Wa lista ngata mo pe wa vaai nga Yesu mo fa lokanga. Amen. Ai le yango i le nganga paia. Vi ele le tua. Te mi malava. Manatu mulmule lawa. The Holy Spirit is a person. O le nganga pa ia, o ia o le tangata. Avasa pati vi ele. Ai, awala na ese senga tau tato malama. E ui o ia o tangata, ai le iso na tino tangata, avasa pati vi ele. E le iso na tino tangata pa ma o kou mama. E ha ke kau pue me ia ma fo angol folinga, o le makwa unique o le nganga pa ia. Ma le special o le treatment e le tuol tama ma le tuol le alo o le nganga pa ia. Pe ia mo kwai fa ke ale tuol tama i le nganga pa ia. Le foi ka kwai mo fa ke i le nganga pa ia. O Yesu Keriso. Ai ka ko fa ke le nganga pa ia. Ia nai vai mo mua lai fa to belta sa vali. Vai mo mua. The Holy Spirit is a person because he has all the main qualities that constitute personality. O le ngā pa ia o le tangata, a wai ui na le aiso na tino, ai ia toa ia te ia me taune i tolu, e loa i le tangata. Amene. Lala me momua, o le Roma e valu fai pelusu fitu le fai taua, whamolmole no taimi, but the Holy Spirit has a mind. Lefa sa mo le mind, mafau, wal tangata o tafa, i ele mafau le ngā pa ia. Tatu oi fai tautus pa ia, o lo fa pena na fa sa moa mai e tus pai sa moa le mafau o le fina ngalo e kau mai nga le ava kele ma le mi ngao ko inga sa moa nga fali li winga kus pa ia i le fa sa moa e va ai ko le mind a kau o le mafau o nga go fo le fa alo fina ngalo amen fa ile fa tanga fa e ile fina ngalo le tua
finangalo lea. Amene. E ele mafau o le nganga paia. Sorry. E ele mafau o le nganga paia. Alu fai tau tusi nana i loila i lea. Roma e valu. Ai fai lusi fitu. For he who searches hearts know the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Afasa moa, o leo sue i loto, e sila fia e ia le mafau o le anganga, a wā o loo fautua o ia, mole au pa ia, e tusa male fina ngalo le tua. Afasa pate e vileri. Vai kakau kafa, e le mafau le ngā pa ia. Vai kusala ka u afsa pati vi vai kakau kafa kusala ka u le ngapa ia. Amen. O le ngapa ia tanga tailon ma fa. Lo lua fa ku kape. The Holy Spirit has a will. E ele loto o le ngapa ia. Ya aku fo isi u fa fa ngofie fa. E ele fina ngalo. Vai la le ngapa ia fa sa bola. E ele fina ngalo le ngapa ia o le ma fa. E ei le loto le ngapa e le fina ngalo le ngapa ia o le siokir ka ko nganga amene ia tato fa se le ia a tal fina ngalo ku si mau fau e le ma fau le ngapa ia e foi le loto le ngapa ia o le fina ngalo foi ngalo sa mo so pati vi le li o le 1 Corinthians 12 verse 11 says but one and the same Spirit works all these things distributing to each one individually as he wills. Poi fa Samoa. E matuanga lue, o kong fa Samoa mo oil le sifa le fa Samoa bunga. Fa pelea e matua fa ngalue ina. Fo ina me uma. E lea lava nganga itasi. O lo tufa i tangata ia ta itasi malana mea e pei ona fina ngalo ai o ia. Pu e mala kai ki ka wa ia la le mo ka ko me le si vai ngale. Ia e pu e mai si me ta wa i. Ai le upunga ki kusia kula administrator nga na e loila ia lea. The Holy Spirit administers the gifts of God. The blessings of God. The plans of God for your life and my life. E fa soa le nga pa. Ia manga ia le si upunga nga. O le ale me fa vai ia le fa soa le kua. O ke ale nga pa ia. O le polling ei wa saungi o fa ko ke you ask o ko ni makwa I potential miracles, mighty ones that are sitting right here in the hands of the Holy Spirit. Amen. Fa soa le nga pa ia. E tusa malona lava finangalo. Awa sa pati vi leli. Ai mangaya si unga. Fai mai. Winga ka la Yesu, mai Yesu. O kele sa we fai lo waloto. Ai ngo sa we fai le finangalo lu ka ma. O upu fo i tau tala tua ele ngi upu. O upu lo tama. O ngaluenga mai te fai. Ele oni ngaluenga. O ngaluenga lu ka ma. Mea malu te fai lu tama fai o lu ke fai. O kala ma upu lo ke fa lo ka ma fai lu ke fai kua. It's the same with the Holy Spirit. O la fa fenga fa di fa so la nga pa ia. Fa mai e kusa o la nga pule. Ai in line le lei ma le fina ngalo le tama. So pati vi ele. O ka se fai me pa lengi o le tua. O ka se fai me le lei o le nga pa ia. Ma le ka ki le nga pa. So the Holy Spirit is also the administrator of God's gifts. God's blessing. Vi ele li. Lei le tua. Ai fa sa mo le administrator le a. O le pule. Foi ka kau kafa. O le nganga pa ia le pule. O ka fia pule. Wai loa. Vai. O le nganga pa ia le pule. O ka fia pule. La le meta i. Wa me ia tufa i. Ai vai le ia. O le kala ngoa i me alofa fo ia iva. Wa misa ka ngaka i me alofa. Wa ka wa misa ka ka o me ma ko ling ko me. Fa fonga fa me kala ku spa ia. Ele ka ko me le tua. Ai le pule le fasoanga o mea nga oio ngal pule o le nga pa ia. Ko fa kalo fo le sivisi vai o ki ko fi fa o fo ka lengi me belo fo ka me le kua. Ka ngo si i lua ka malanga ka lengi malanga fa mangianga ai o ki fa o fo e ia si o mea. Ai fa ele ia sa mea. Ia ga sala mole lu mole kua nga ki fa le nga mea. Amen. Au se pati vi ele. God is good all the time.
Vi ieleli. Toi tas umalon vaingana. The Holy Spirit has emotions. E langona ole nga paia Roma e valu vai polus lono. Vai mulia vai mulia vai polus lono ia. E whapea fo ile nganga no so ni mai ilo tātou vai vai. A wā tātou te le iloa mea tātou te ole atu ai male le tusa. Ai pei tai ole nganga e whautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai o na talatalaina. I le oi e le mawhai o na talatalaina. The very last part of verse 26 reads, the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Ka ko lo fa lenga, ole nganga pa ia foi ole intercessor. A waila intercede ile nganga pa ia, mo le au pa ia. Mo oi, mo au mo ka ko uma, ele nga Yesu foi la intercede mo le langi mo oi. Ole foi intercede le nganga pa ia mo oi. A oi falongo ka. A e fia faile pepelo. Amen. A e fia pe nganga fe alo fai. E lo au ma le nganga pa ia. Ole ka kalo le nganga pa ia mo oi. Amen. A se pati mo nganga pa ia. Ele leile tua. Taimi malava. Vi ele ngale fa lava ia sa points lo mo sa point mo mo sa point lo lua. Because the Holy Spirit is a person. He also has titles like a person. Ona ole nganga pa ia o yo tangata. Ia foi la o sofa makai. Si lungo lima pa o se makai. Si o lungo lima pa o se makai. Ke ia ko fefe si lungo lima ko kilo makai. Ola mo ko fefe fa ari lima ko makai. O ko fa fonga mai o ile nganga pa ia Yesu fa makai o le nganga pa ia. E ke lo o ia Yesu fa makai o Yesu. Aka konge la waku Yesu fa makai o Yesu ai. He's the counselor, he's the mighty God. Prince of peace, wa vai ai. Fa ka fa o ke ba lo ngo makai. O me alo fa mai le kua. Amen. Ele leile tua. Tami mulava. Ia fa tope. O ingo mataila nei o le nganga pa ia. O la fai kaule. Le fa ia Yohane sulfa fa po sul mo leono fa fonga ia fa sul lono. O te fai atu fo il tama. Ona fo a mai le ia ia te o tole tasif so soani. Ina ia tu maupe o ia te o tau e whawavau. O le tusi na tatu e tala upu le ngangana na tusi ai tusi na o le ngangana e leni. E te maua mai ai i mau taitosi e tele. Whapopo iai ma le tusi atu na o le whaipo lusulu ono e le whaita ono taimi. Ma le matao po sfulu ono whaipo e fitu. Wai mau mai e taitosi na ta watu. He is the comforter. O le wha He is the counselor. O le whaipule le whaisa morkus paia. O le whautua mo oe. He is the advocate. O le advocate. O le tangata e tau tala mo oe. Do you know that when you know nothing to say, don't worry. Pray and ask God because Jesus has already promised. You don't need to worry and even premeditate what you are going to say because at that very moment when you need to speak, the Holy Spirit will give the words to your mouth. Amen. I'm so positive. He will speak up for you. Ele ngata e tua upu. Ai mawhaina tau tala le nganga po i moe. Ele leile tua. Le si upu i nganga maua mai le kusi lau ke aku. He is the administrator. O ia le pule i mea uma. Leile langi le tua soifua. Ma Yesu ke riso amene. A le wai ngele nganga po i he has the right. Wai le pule e wha soa koe e mea ia oe leo i mea ngai ki mga oai. Ele leile li. Le ngaka i ngā o le whape ngā o ka kalo mo oe. Ma le ngata ma le si vanga piko sili mga ia. He is going to abide with us forever. Ele ko ia luese le ngā paia moe. Ua awina mai le ngā paia. A whetalai e sui upu ia. Whai mai o lo iai le ngā paia whakasi mo kou. Aia iai le aso e nofo i oie tonu. O le teimila ni mo tātou i te tali aina lo Yesu e ve malima whaola wala umana fio Yesu le langi. Wa umana wina mai le ngā paia. A fio mai loa le ngā paia nofo i te tonu ia te oi. So e te nofo mai la. E ke lo olua koe ngofo ese male ngā paia. The Holy Spirit is on the inside of you. Ka ngoi po, tulo. Ta ngoi po lo whatawhata. Mai whape atu, hello Holy Spirit. You are right here with me. I am your temple. I praise your name. Ave se pātia vi ieleli.
Po fea lava lai te alu iai. Pe ke alu ko kasi. Vi iele li. Ka ko ke le ko i leilo loa. Lako lau ka ku woma le tua. Male nganga pa ia. O i lai o fofongi ai tatou. E matau ti ai tatou. We are never alone. A maliu fa sei foi seu tamapo, seu tinasa e pi ai. You are never alone. The Holy Spirit is with you. A maliu foi seu tolua e pele ia te oe e heartbroken ai. Heartbreak ai. Amen. Don't worry. Switch on to the Holy Spirit on the inside of you. For a Holy Spirit, take over now. Au sau patevi ileri. O se fa manu yanga la. Mo tatou. Le iai o le nganga pa ia. Alu e fa fo mai o ia o le tangata. Amen. Manatu lo na tolu ko e kasi lo le pa umarea. Fa ko pe aku. Me lo ati le nganga pa ia o le tangata. He performs personal acts just like men do. E fa kingo fo ia le nganga pa ia ngaluenga. E pe ia fa kingo kangaka. Ea. O e sisira pa pule la lea. Talun tatu o mai o e vai mai o alu le pule la lea e fa sanga fe au sisi mea. Ngai va mai mo kamo e solo pule la e siva ke mo vinga. Ngai vai mai o alu pule la e mai se camera i. Ngai vai mo alu pule la e mai se pu vai. Le ai ngar ku al me lea. Au le nganga pa ia la ya. Engalue. He works. Ele fai kaua. Gave me 1 Corinthians 12 verse 11. Engalue le nganga paia. Fai kakau kafa. Engalue le nganga paia. A fai la o sta ngata ngalue. E ke le engalue ko kasi. E ke lua ngalue fa kasi ma le nganga paia. O le ala le me ke vai ai. E fe so soang yaku le nganga paia. O le me ke le loa. E fe so soang yaku le nganga paia. O le me ke le mafaya. E fe so soang yaku le nganga paia. O le mea wole o ili malosi lau kupe. E fe so soang yaku le nganga paia. O le mea wole o ili malosi o le leo lau leo. E ki liva i le nganga paia. Ili malosi o lau leo. Amen. Anything you need, the Holy Spirit is in you to provide it for you. Af saupati. Au e ngalue fina ngalo le tu. E sa ili le nganga paia pe o le momoko ni tu tapu e lua fa pe sfulu. He searches. Pau le me ka wakwai ele alu pule la le so se mea ele alu mo fonga ki o foi so se mea but e alu le nga pa ia fai pe fonga e alu foi so nga pe mo mea amen lo na tolu fa to pe atu he speaks e feta lai e tau tala le nga pa ia la se me ke ka kala le nga pa ia ale ka ko se pinga le la wo so nga sasa ka malo le si asingi wo fiu e wo ngolo ia vai ile au ka fole wo o le ke mi le o fa ila lo la sing so nga sasa sa vela sing o le ale me wa so nga sa wa ia kia wa nga fea la va nga le usika i mo ia kia wa so nga fea la va le o le hika ko inga wa ke ka kala mai la sing o le ka kala mai o le nga pa ia fa ka kala mai la pa ia fa ke fa mai la nga pa ia o le asing o le nga pa ia la sing o le angelu le ku mai mal pelu i e fa pe nga fa mo ki oe anga ule fa ka fa le la wo le vai uma a le la ku sa o me le nga pa ia mal pelu luma o le mele fa mole o lo se fenga le o sa fa i lalo a wa nga walu pe a la wo walu ke sa o a o e sala i lalo o le nga pa o ye ele angelu le pelu fa ka ka fa e ala fa na tupu me yo o tafa o e frustrated ai ona ye le nga pa ia e la vea ia te oi e ui le vai e o mata me te oti ai me te fano ai me te afaina ai na e vai o le nga pa fa nga lu le nga pa ia me o tafa fa to peatu e o fo le nga pa ia the Holy Spirit is a teacher fa mai Yesu le ka mo mia a ele mo fa ia o ku ia a lai mo ia ki o le nga pa ia me fa ile ke le nga pa fa mama la mo ai ele le tua ia tato mo foi e talo le nga pa ia e ta ile nga pa ia fa ka ka fa mai ke le ia se o se aso amen tato mai le pon mulmuli fa mai pon mulmuli the Holy Spirit is a person because he has personal feelings e ia manatu malangona fa ale tangata o le nga pa ia e ke mala le leia ia e te mala le leia ia awai e fe ulangona amen e ye ulangona e foi langona fa tangata le nga pa ia
la ole Efeso e fa foi po tolu sfulu. La le faita wira ono taimi. Wale Isaia ono sfulu tolu foi po sfulu. E te mawai, the Holy Spirit can be grieved. E mawhai ona whaati ngā tangata i le nganga paia. A whaati ngā la tangata i le nganga paia, ona ti ngā i lea. Wa e o se tūlanga o le whaati ngā o se sia ti oina i ti ngā i lea. Si i mai lo lima pa whapea e le i whaki ngā lo loko i sesi. Nei, ai ma sesi o si ia se lima. Koe suif sili. Si i mai lo lima pa whapea sa whaki ngā lo loko ma ki ngā i sesi nga whaki ngā oi. Oi, ap se pati e via le tua tō tele. E ke malama lai le mela. O le whai e tangata o mea e te tīngai. O ngai ki ngā. A ka kua ngai koe wawaile i sei e ongo koulu whaipu se fulu. Ka kua wai upui e wha Samoa. Whapelkangia mo le grieved mo le wha Samoa. E iei le koe ngā ngonga ngā ma le winga. Whai mei ua makua i o le hato le kua ki ngā. Halo? E ke lo i ngā. A e wha ki ngā i le nganga pa ia. E o tu lou le fatu le tua ti ngā. E ki ngā loa le nganga pa ia. God in heaven, God the Father, feels that hurt. He feels that pain. E ki le mga oi whaki ngā se si hawe. E le mga ia. Ngā kaka fo ia le si whai whiau ngā makai langa la unga i whai meo kalakaka. E ngā kau loa le makau kia o kalanga o whamari. Aka ka whai mo whamai. Ki ngā. E ki ngā. E ki ngā. Ei. Pei ia ngai ki ngā. E ki ngā fwile ngā po ia mea ngai ke whaki ngā ia keia. Amen. Ai sili ngam kau kia. A o e ki ngā le ngā po ia. E la ngone le fatu le tuol ti ngā. Mo mia ka ko wawa maka lumo. Le kual po a makangi. Maise le ngā po ia. Lua. The Holy Spirit can be insulted because he's a person. E beru es fulva pelu vuri vanu e whekau whale. Ma whai whai ona whai tangata upu. Leanga i le nganga paia. Upu leanga inga pe obeisa kako whakaikengu kia. A upu leanga tangata le nganga paia. E ki ngā. A wha maa kaka le nganga paia. Lango whai le nganga paia le maa. A upu vale e lango whai ki ngā ke lo inga. O le se senga nao le nganga paia ma le tuolta maa ma le Yesu Keriso. Ma kua i rebuke ka le kolka maa. Amen. E pāl me malo se le kolka maa riski kaka. Pe ngā wha Yesu, ma Yesu, o kou wha ngaua ngaka whai. O inga wha iaku i aki o ko, o yoange, amen. O yoange le papkiso, o kou wha ngaua ngaka whai. O inga wha kia kou sola i se. Whore o mga o yoange, papakiso, awange i o mai ngaka e ia Yesu, ki o wha inga. Ai ko kongi lako ngasala ia lako. Amen. Ki ngā wha i yoange lako ia. Ai te loina, a wha iau au na ti ele atua ti ngā o lato loto. E silia kua ki ngā o le ngā o le kua. Pea wha ki ngā. Koe wha whonga mali kala lenga whai ai e ka malole a Peteru. Whai mai Peteru. Anania. Ai se hawa wha atumu ai sa tanilo loto. Ua e pe pelo ai i le nganga paia. E le o le tangata ua e pe pelo iai. Ua e pe pelo i le atua. O te whai atu i atu e ti ngāle whai whiau pia e pe pelo iai. A ti ngāle whai whiau rupi pelo. Lai la ngona i le ngā pa ia lai kongo whai whiau le ti ngā. Ai a o ina ova le ti ngā o mea whai i le ngā pa ia le ka whapea ngā whai lama ki ngā whai whiau. E o le whaku le kua le langi ki ngā. Are we here? Light can be light too. Ngoma kakuloa inga. He can be blasphemed. He can be resisted. Whainga ke enga le ngā pa ia. He can be tempted. Wha ososo inga. Wha ongo kaka i le ngā pa ia. He can be quenched. Kasi maka ukir mulmuli. He can be quenched. Ka lala winga pula quenched. Whai mali wha Samoa. Tineia. Lala winga pukinga ia. Kape. Kasi le mawhau. E mawhai e tangata na ta mawhai e titina le ngaka pa ia. Yet he is God. O ia le pule. Amen. Ai ka mawhai e ki kinga. E la ngona le ngaka pa ia le tinga. Ai le tau talatu. E le tau talamai.
Kako whalonga ni piuka le kua ia ka mai vai paoki e o ska malo o sa lo le le ka fa ko e ka ngwa ko e palas aya. Fa si o ke minga. Le mamalu le ko vai o kia. Sau Yesu a ka flexible la Yesu e magira flexible Yesu le ka o le ka le sia ka ko le ngi le ka le sia ku inga lo ka ya lu. Ai mo ko le flexible le Yesu ka ko langi le fa le ngamia mai. Amen. Ele le tu. Temi molava. Wa umale pole tu mo ima. The Holy Spirit was. The Holy Spirit is. And the Holy Spirit is still continuing doing the work He did from the beginning of creation even until today. Ele ingata le whenga inga tuai. Ele ingata le taimi o lau apostolo. O loo wha au pēa le ngā luenga mamana le ngā paia. He is here. He has so much to offer you. He has so much to fulfill in you and in me and through all of us, even when we come together. But what is limiting him from doing so? O oe ama. O le afiafi le nei au ta pena mo ta talo le tua. Te lo ina le meo le mana o le ngango le tua. O lo ina le mana o le tua e mate ponei. O lo salamo. Mo mua salamo i le nganga pa i o le tua. O i o le tua e se kako le mafau fau iai. Fa fonga mai foi fa te inga nau peu tatu fa nga ina le nganga pa i o tatu me finga luenga. O le kako o onga. Ka huanga fa u ka ko i ka ko feel good dai. Look good dai. Ia le le fa ki ngoingo ka ko a umo foi. Ko kia i le nganga pa i a ro pule o fa loko. Ai lo le fa mo nga. E le sis no le a feel mai le nganga pa i the Holy Spirit is here to be with you forever. And He will continue to bless you, guide you, comfort you, counsel you, equip you, empower you, protect you. E ke moi lai fai le ngā pai. Se ta tulai mai a fai le vaenga le a ngai mai a. Se tulai mai tatou fa mole. Ma fai na ngai mai an ia ta te akono e ave se no foa. A tulai mai tatou. Fa fonga mai a te rosi. Na fa putu to an foa. Ale se fa ai fa longo mai pea. Halleluiah. Fa longo mai pea. You really need to experience the Holy Spirit. And you can really experience Him in a fresh way tonight. Ma koai mo mi alo lua. Ma futa malenga pa ia se awala matanga o fie. Ma e o se si levo ile yo mo elu maftanga malenga pa ia, and it can begin tonight. Ole nganga pa ia na fio fa pitoa mai e fa au penga oi. Fa au penga hau. Fa ta pena oi, fa ta pena hau. Fa ta pena ta tou. E fa tinoina le fina ngalo le tua lo tato vai taimi. Uma tua i tuai ya. Uma kwa i pupulu ala ungalue malakako ungalue. Aisea ma fua ya tato. Ele ole nganga pa ia le ma fuai. Ma fua o tato. Amen. O tato le fa tuai. Tato le fa le ango ile nganga pa ia. Ona tato fa nga le nganga pa ia fai ma tato tamba fai ngaluenga me fai ngaluenga. Ai umati ai tai e sisno lo mona o ile nganga pa ia. Ai fa fonga mai. Ele sisno le mainga le tuolo na nganga pa ia. E au mai e mo oe fa vavau. O le ale me tupu pea e mai fa fonga. O le ale me tupu pea e mai. Ele afio ese le nganga pa ia mo oe pea e mai. Amen. O le ale me tupu pea tinga. So mai lo kako luma pa se fa no ia tu e se sino fo. Tato uman so mai luma. O le ale me tupu ia oe pea tinga. Fa fonga. O na wai tu tonu ia tu oe le nganga pa ia. E te lua tinga fa tasi ma le nganga pa ia. O le ale me tupu ia te oe pea e ma, wha ma oe tangata. O whela i le nganga pa ia. O le tu tonu ia te oe, a e tangi lo ma, a e tangi lo tinga. E kilo inga e malama lama le nganga pa ia e lo tinga. E malama lama le nganga pa ia i o langona. E malama lama le nganga pa ia i lo pain ma le hurt o lo lato. A whao fo i se si lo ko lua. Alo, be oti fa fo se lo to lua. Fao pe nga oi se si o me toltino se me pele ia te oi.
O te whai atu ati oe, aua ke alo e sa ili mamau le. Se solution. O lo i to tonu i ati oe le tali lo whawhitauli. He is a person, but he is also God. And he thoroughly understands who you are. E te loina, the Holy Spirit can celebrate together with us when we win. A kako mangumalo, kako ki fia moli oli kako oso ma vi le tua, oso fia foi langa pa i vakasi kako ma vi nga le kwa. A ho nga kako grieve, tato tinga, tato fetangisi, ele sola le nga pa ia ko oe, kako ki nga vakasi ma le nga pa ia, kako ki fekangisi vakasi ma le nga pa ia, and somebody is taking notice. Alo, e te tulai mai, e tangata le tulai mai, e mangaya mea le kua e kau lolonga loko malonga mawhawhau li tangata na whaia se mea leanga ia te ia pungi salonga mawhawhau. Malonga whiwhai mea. A whai oel nā e te grievinga le ngā pa i o le tua. So se mea meinta unei na te grievinga le ngā pa i o le tua. Mea mua e tauna whai. O lo tātou whātua se lumo le ngā le tua. Whātua se le ngā pa i ese a, luma whālonga mai. He is God. Ai le o vea I kākou le awa mali mi ngāo I kakau mwhai a keia. Amen. O lewa noni mo oe. So mai te si tun tātou I luma ina o e lei tua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mana foi tu fa ta milo ia foi au fa tua I luma mau tafa. Foi au fa tua tu fa ta milo luma mau tafa. Fa mo mole. Ta milo tu luma I foi au ma. Fa tu tafa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Fa ta milo tato. Hallelujah. Le isi ava no le. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O te loina mai le tu al ponei. O le te le o tato mai mo mir fatu esi. Amen. There's so much the Holy Spirit wants to unleash in you. There's so much the Holy Spirit wants to release in you. But we need to do the first thing first. Olea salamo. Thank you, Jesus. Taufi met bes. Taufi kipo. Thank you, Jesus. Taimul salamo. Pa ole mu me ngal pia ngal kipo. Tama faaf taimo lo. O mai lo whanau, matu o mai foi, e o foi a tau ni nei tu atu. E mo mia foi lo salamo ma mo ien matu salamo mai lumo lau fio. O no matu le avai le nganga paia. O ia o le atua. A o ia foi o le tangata. Na te langona ina male ti ngā. E pei o le tangata. A yelo na se senga o le tangata e tau tala. O le tangata ita e fia fusu e whaamisa e tewa le tangata. A o lau fio nganga pa ia. E te whiwhile mua e te le pisa le ate ia I tutonu ia mātou. Oka se matanga e mātou tau whai tine ia launga lue mai. Oka se matau tia malele ava. E mātou tau mawhai au mātou loto e tu lo finangalo. A wa oe lo mātou comforter and counselor. Helper, advocate. Whaamangalo mātou. Tā mali pese tau I mal whātua senga. Ai whai alau whātua senga. O vanga mo mole whai lau whātua senga. Aua te whatamala. It's okay. Ai langona ina le salamo. O se mele le ina I o luma. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whai lau talo salamo. Whai lau talo no whai lau talo whatas. Whai lau talo salamoa o I luma le tua. Whai au tala. Le ai, e lo taimi nei sul pese na. Pe o fatu senga le taimi nei. Thank you, Jesus. Fatu se oi. Ia wa upu. Ia wa manatu. Ni no tau lunga le o tatu fatu senga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yesu lo toto. Vai ela fatu senga. Vai ela fatu senga oi. Aba tanga le lei ale na.
suolo toto. Vai ala fatu senga oia. O te pole lo mono mari fatu. Ese o wa e ngale. Tato offending ai lenga moia. Tato te en ai lenga moia. Tato fati ngai lenga moia. Umalola te talo ai whataitai mai te talo nei la tau lunga whatasira tatu whatasenga anganga paia wha mole mole wha mangaloa mea umalawa wa o le avai o le mafau fau ai i lau a fiu wa ngalo ai a te au o oe o le atua, o le pule awao, o le iei poto ma le mana uma, ma le silafia atua uma, o le e mawhaia mea uma, e iai mea uma, e whaavavau foi, whaamangalo mai au. Teimi e fōlinga mai wa o whaonga inai oe. Tau ai na i whaamalia i o mana onga. Whaamalia i lau tūlai. I lo fina ngalo. Ai uma o toeru ese foi. Ai tia ai oe. Whaamole mole whaamangalo au. I le toto pa i o Yesu. Watu nea fiafi. I luma o le lofa tu noa. O le tual tama. O lo mauti no le lei. E tau lia le lei mai au. Wha mangalo ina au. E fia fo i oe anganga pa ia. Stoi tu lai mai tu tono lo loto. Fai oe masui le tual tama. Masui o Yesu ke riso le alo. E te tai lo olanga. Awa o oe o lo tai. O oe o lo whaia onga. O oe o le tai ala ia te au. Tai au. I mea tonu uma. E te whina ngalo ai. E tusa o le whina ngalo o le tamaha. Anganga pa ia. Whaafetai. E te malama. E ta lia la whato e senga. O le ua fōfo le tā maftanga. Wha mole. Ua o whaatanga oe. E te lima tai ina au. I aso umolo ola. I teimi umolo ola. I au whaai uma e whai. I au whiriwhilinga uma e whai. I e tai au. I o wala. I lo poto. Ma lou malama. E ala le suafa Yesu. I give you my heart. Lead me. Beginning now. In Jesus' name. Amen. Avelo saupati. Pat pati le tua. Pat pati le nga Yesu Kristo. Pat pati le nga paia. O le mea lo na lua.
Lea la ua toi mawhana. O le faithful na. Lea la ua toi mawhana lo lu mawhtanga ma le nganga pa ia. Aua le toi whaise mea le anga lu mawhtanga ma le nganga pa ia. E le aru ese le nganga pa ia ai tangi u le nganga pa ia e tutonu lo nganga. Ma lo loto. Amene. O le teimi lale nei. Ia e te alu atu ai loa o i le nganga pa ia. E te manao i le nganga pa ia. E tūla i mai. E whaatau nuu me tonu umai whina ngalo ai ate oi. Ai a whai e te tūla i mai o nei e lautinga. Ia, tangola whai le nganga pa ia. Saulo ka hoa kia ve se alo lo kinga. Amen. O lo teimi nei le mamalu le tua. O lo teimi nei te tala i lo loto i le tua. Whaina sau mastinga. Release lo natinga. Te tala. Whamangalo tangata uma. Amen. Whailo i le nganga pa ia. Saulo nganga pa ia. Take control of me. Beginning now. Awa te whapea te. Lako sisi kakalo ia ke oi. Nawa ia te oi le nganga pa ia. Ua whaatumu foi. Te tau o te oi manei. You don't have to set an atmosphere for the Holy Spirit to move. You are the atmosphere now because the Holy Spirit is in you. You have already got Him. He is God. You have got the Holy Spirit. Now give Him your heart. Give Him all the chance right now. And release the Holy Spirit in you to bring out the best in you. Whatever the fear nga lue le nga paia. Whatever the fear fa matala le nga paia. Le leimer so sia mal matanga fio le tua ya toi. A na te tau fio. Anga paia uso lo le pesena. Sa lotu lo ilu le nga paia por time nei. Have that fellowship with the Holy Spirit. Fellowship with the Holy Spirit now. Fai lo lo maftanga me nga paia. Tu tau fiar pese favor. Tu tau fiar pese. Tu tau fiar pese nei estet pese. Tato te leto valau le nganga pai e fio mai. O leo I le nganga pai. Pai lasis pese mania. Au te mana ia te oi. Open up lo oi le nganga pai. Release me ma fa penga ke sa mo se venga. Release le venga. Pese sa mo skinga. Release le kinga ko fa ke oi. Ai fa mauni e te tangi lo tinga te luft tangi si fa tasi mo le nganga pai. E so le nganga pai merna. E so le nganga pai fa fitauli. O le ale me o le mafai. Tangi le ngapa i le pole nei. Na te mawhaia. Hallelujah. Amata oi. Holy Spirit come. In Jesus' name. You are here. Release yourself. And meet your people. And bring the best out of them. Out in Jesus' name. By your power. Hallelujah. Here comes the blessing. Release. Open oi. Here comes the presence. Here comes the presence. Here comes the presence. The presence of God is here. Open. Release yourself. Be free. Be free in the Spirit of God. Be free now. Hallelujah. Release. Open. Jesus. Release. What's the message? Release. Holy Spirit. Out in your people. Bring the best out in your people. Bring the best out in your people right now. Holy Spirit, bring the best. Bring the best out. Bring the best out in your people right now. In the name of Jesus. Bring the best. Bring your best out of your people. In Jesus' name. Bring out. Release. 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 Your release. Release yourself. Holy Spirit. Release your power in them. Release your power in them. Release your power. Release your power in them. Release. Release your power in them. In Jesus' name. Release your power. 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 Release your power right now. Holy Spirit, release. Release your power. Release. 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 Release your power. Release. Release.
Holy Spirit in your people. Set them free. Set them free. Set them free. Release. Release. Release your power. Release your power. Release your power. Release. Touch the people. In Jesus' name. Yes. 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 Release. Tamala. But the spirit in you is working. The spirit in you is real. The Holy Spirit in you is God. He is real. He is real. And He is in you. Let that power come out. You don't have to reach out. It's in you. It's in you. It's in you. It's in you. Just release Him to do His mighty work in you. The Holy Spirit is in you. Receive Him and release His power. Let His power break out. Let the power of the Holy Spirit that is in you break out. 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 Let the power of the Spirit in you break out. Let Him break out in you. Let Him break out in you. Let Him break out in you. Let Him break out. Break out. Let Him break out in you. Break out. Break out. Break out. Power. Break out in Him. Power. Break out. Break out. Break out. Break out. Oh, Shepherd. Mai a fai te le ngo naina le manuia lea awa te popole just release it's in you already. You don't have to reach out e ke leka wa pa mamao e lo lunga ngo ko kongu ya ke and He is God in you. He is God in you and He is God in you and He understands you. He knows your pain. He knows your suffering. He knows what you're going through. Release Him in you to fulfill the very plan and purposes God has for you. Give Him His rightful place. Give Him the rightful place and He will just do it for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray in tongues. You receive Him. Or He is in you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise your wonderful name, Jesus. There are many Christians
or just simply don't have any relationship with the Holy Spirit. I was listening to the sermon tonight, and the Holy Ghost was saying there are many who are here who have no relationship with the Holy Spirit. The Holy Spirit is living inside you, but you don't have any relationship with Him. So the truth is, we need to establish and develop that relationship. E tō tele tangata, ele malama ile anganga pa i o le atua. Ele langona ina le leo le anganga pa i. Alaya fio oia I te tono lo loto. Si ile o lima ile atua and say, dear Holy Spirit, I need that relationship. That's why you need to get up in the morning and pray. That's why you need to allow Him to speak to you. That's why you wake up in the morning and you say, I surrender my mind to you, dear Holy Spirit. I surrender my heart and I surrender my body. That's why I read the Bible and study it. Because He speaks to you through the Word of God. He speaks to you during your prayer time. And when He takes over your mind and your heart and your body, you begin to develop that relationship with the Holy Spirit. See only my letter and say, dear Holy Spirit, I really need to know you. I really need to know you. But in any given relationship, you must give an effort. You must put in an effort to develop that relationship. That's why I get up in the morning and I make it a sacrifice to spend time with the Lord in prayer. There's no point. We need to change now. We need to develop that relationship. Come on, church. I work if you will see you. When you lift up your hands, you're saying, Daddy, I'm desperate for you. When you are desperate for the Holy Spirit, you will do desperate things, such as getting up in the morning when everybody's asleep, making a sacrifice when you're so tired to get up and pray. Hallelujah, Jesus. And then when you surrender your mind, your heart, your body to the Holy Spirit, He'll begin to speak to you, and that relationship begins to flourish. The language of the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, dear Holy Spirit. Tonight, I was sitting here and I'm thinking, God is saying to us to develop this relationship. You must develop this relationship. There are people who know so much about the Holy Spirit, but they don't know the Holy Spirit. There's a difference between knowing about the Holy Spirit and knowing Him personally. He's a person. You need to develop the relationship with that person. His name is the Holy Spirit. And say, Lord, I commit tonight. I commit tonight. I commit to getting up in the morning and pray. I cannot remember a day I did not mention worship center senior pastors around the world. I cannot remember any morning I forgot to pray about Amosa, Malaki, and Lekako Sone. I cannot remember any morning I did not mention their names.
that this is nothing to boast about. But I am saying that that's what I do in order to develop this relationship. We need to go back to the basics. I read the whole Bible. I read the whole Bible. I read the entire Bible. Nothing to boast about. But reading after reading the whole Bible, I met the Holy Spirit so many times. And I will continue to do it. And say, dear Holy Spirit, tonight I'm going to commit to prayer. I'm going to commit to reading the Bible and studying the Bible. Say, Lord, I'm going to commit to going to church. I'm going to commit to listening to the Word of God. I'm going to because I commit establish the relationship there. Team, you need to commit to the Lord wholeheartedly. You need to spend your time with God. Everybody, every senior pastor, every faletua, every elder, every associate pastor, every faletua, everyone in our zone must seek to establish this relationship with the Holy Ghost. Williamu started it and introduced the Holy Ghost. Whatever generations to come, let's not forget this. We must develop our relationship with the Holy Spirit. Let's not forget it. People have made a lot of mistakes. They started with the Holy Spirit. They have no Holy Spirit now. So say, tonight I commit. Tonight say I commit. Say, Lord, I commit to establishing this relationship. Father, I thank you, Lord God. I thank you that you have commanded our generation to create a spiritual legacy in this generation. That for many generations to come, that we will continue to honor and respect and acknowledge your presence, dear Holy Spirit, not only in a church, but in our own lives and in our families. Tatong maftanga le fiafine. Fata itai mai upo le tatalo lea. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga pai. Ole afia filinei. Ole a o komitai. Tatalo. Fai taula o tusipaia. Matu ina atu lo mafau fau. Malo loto. Malo tino. Ia te oia nganga paia. E te pule ai. Tonight I surrender. In the name of Jesus. Avele sa taulanga pati le. Father, we thank you. We give you back all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory and honor. Glory and honor to thee. Yaile mamalu, hallelujah. Yaile mamalu, bahia, bebida, mama.
situation. May the name of Jesus be glorified. Manurewa lau wauna na wala mai lo fina ngalo. Manurewa lau whanau masau I mātou lo toto. Mātou ta ape atu I mātou ainga. Ia tuli loina I mātou o lo fatu noa. We bless you, Daddy, and give you all the glory. And God's people will shout. Do I have a staulanga pati mo le anganga pa iyo le tu. Thank you so much. This is a really good start. Tai ao, ta leiva wa amata tato seminar.